Nā, hei whakatepe noa ake, koe nei te rā whakumutunga o te ahurei kai moana I te ākau o Tāmaki Makaurau. Ko te hiahia o ngā kai whakahaere kia eke te tokomaha ki te 20 mano tāngata. Engari nā te ua I kore ai. Nā ngā karawhiua tāwhiri mātea he ruarua noa ngā tāngata I tae mai ki te rā tuatoru o te ahurei kai moana o Tāmaki Makaurau. The weather, Momo, the weather. Hey, hopefully there's more people come around, especially Māoris, eh? Last year we had a total of just on 18,000 people attending, and we're close to that number already, so we're pretty pleased. He oi ko te kai tō I te tangata, ko te reka o nā kai moana. $2 for a train, $2 for a train. O nā kai katoa o konei koe nei te kai e tino kai nā kauana ki te marea, a ko tāku he whakamātautau mena tika ana au a kōrero. Pāreka reka. Roughly, I'll say over 1,000 customers throughout the whole 3 days. We have been very popular for many years. Engari he take nui anō tā tēnei kaupapa, ko nā Monika Kuhikuhia ka tukuna ki te uepu a Stella, e āwhina I te hunga e mate nei I te taimiri pī. He kaupapa e tino pānei ki a tātou o Aotearoa. If we get 20,000 people through, that'll give us about enough funds to educate 20,000 school kids at senior school on the perils of pee. We've got Paul Holmes here, our ambassador for the Stella Trust, and he's also been giving speeches during the course of the event about his experience and his family's experience with it. E toru haora noa ke te toi ki te wā e hiki ai te kaupapa nei mo tēnei tau. Ka para tāwhai, te karere.